hello mi phun hoi na nan dam cheu lai ti zup na kanai nihin ni chana hen chim kai ti mi chu geopolitics ti mi kong salai nihin kan dir hun zo tika ram khel le ase se do thlen nak le ase se how pau ni nai ngai hi interest mi he interest lo mi he ai kan hoi liu chana se chu cha chon atu kan ram ni kan ton mi kong he pe par in nai ngai ji kong nga politics kong nga kan thei masat her mi chu zaida geopolitics ti mi ase ti mi he kan thei masat her mi se geopolitics ti mi amui sam he zaida se ram khel chot ning dan zaida se ti mi he geopolitics ti mi he kan ban fian phot asia chon tampi hu fian nak kan pek lai ti karwa cha tu tana han geopolitics ti mi te he pan chim kai tip na ka se pai le chan zonga atu cho pe mani ram khel kong ka mu ning kan ram chung kong asia ram leng kong asia mobile te ram chan ban share kho ban chim kho kai ban zoom lai angai du mi nan sia chon ka hen ka YouTube channel te zong he subscribe kan tu ading kan ban som na geopolitics ti mi he valai chung level in tu tana han kan zau lai a basic long tu tana hen ka ban chim lai kan ban hu geopolitics ti mi he zaida aswal lam zaitin da akal ning dana se ti mi kan mi phun hani kan thei kan politics kan chun thiam na hading cha khan tin a basic principle te long ka tu tana han chun ka ban chim lai chanum sia chon zaitin da practical in valai chunga geopolitics nang en ane dau ane kal ti mi kha ban pe zu ban chim than chong kai ban zom te lai tu tana ka ban chim du mi chu valai chunga hen ai tu kho ai deng kho ti ya ru mi valai chung pi hen hun thum te zum hun thum te chu ka ban chim lai zum hun thum te he main point ban la kan zai ruanga da tu ram ha ni chu ban tuk in ral tuk na achua khun mai le zonga achuak lai ti ya valai chung thiam sang ha ni an chuat an ruwa peng ti sia chon apakhat nak transportation ase kung tu yi lan chaw ti mi ruanga ase apani naka sea power and land power ti mi ichu ruanga ase apathum naka balance of power ti mi ase chu pathum na chu zaitin da thil akal ning dan asi ti mi te kha tu tana kan van zau na lai okay chati sia chun geopolitics ti mi chu zaida ase jo ti mi chu pathui ane tha valai kal ning dan asi ning te pathian ni asarmi ning dan te kha se chu jo ti mi chu ai kheng kholo ai thial kholo samhan sala kam khat laya politics ti mi chu ai kheng kho menung ni thil sining achan hoi in khen kho mi ase samhan sala chu thil pani ai ban phon tika khan geopolitics ti ase chu geopolitics i valai chunga akal ning dan kha zaitin da sikun ne ti mi te kha eka hen toy te in kan van zau na lai politics kan ti mi kha lai hol in ram khel kan ti ki ka zona hen keimani ka ban phu ning dana chon ram khel kan ti mi he geopolitics ti mi tu he ram khel ti mi ni hen atlin de ruwa tia khen ka ban ro ning dan kha se chu ka ban ten du ta keima ro na sa so ka ban ten ta bia hi geopolitics he dem hai thi ban tu ka kan ni kan chin mi phun ni kan ban fian deuh nak dinga ban chin ta ka ban du mi chu ti tlang kong ase ti le tlang kong ase kan ti lai chu kan ma ram dir hunin kan chim sia chun ko ra thang po na ke an dir hun kan zo sia chun sakhan an chia na po ke zo te ka tlang bo te an chia na khote si zonga khopi si zonga khoi kam hun po sakhan an chia tik po khan tlang bo te ya an chia ton chu geopolitics aya in a basic te kan ban fian deuh naka video ten ka ban lak tar du mi ase chu tlang bo an chia nak aruang chu zai ruanga da si ti sia chon ral ni an kan tuk te ka chukka en ka foi nak ka ding cha ti mi kha ral tuk nak a foi nak ha ding cha ma he alam ase tin khan ma te chu gu ga en tlang bo te ya an tu anak ase hor kuang ti ban tuk ai thup mi ban tuk a khan ras khan chia bal lo alang chu alang sar khun asana ten khapol kha ral tei nak ding cha a foi ral ni ban tuk nak ding cha zonga khan har mi ase chute chu basic principle la kan mi phun ni kan ban thei fian deuh nak ha ding cha bi ti in ka ban lang tar du masak mi ase hi geopolitics he 19th century liu in Germany ni valai pi ral arak tuk liwa da tak te in arak pan mi ase king chang in hi valai pi hi arak chang hi geopolitics he thiam sang mi na ni an chut ning la an ta chun na ka chun king he an ta chun mi se king kan chang te ka chun achung palangin king kan chang ha ding ni kha kan pu kho di
khave bantuk in khan valei chung pi he ral kan tuk tika zaitin da achung palang pi in amef a imei he kan pu kho di lai kan zo kho di lai ti mi ral tuk ning dan chut ning dan ka se geopolitics ti mi cha chu cha chun he valei chunga chun Russia le Germany le US ni hen batak te in apane ma chu chu ni hin ni chana kan ni he chun ai pe tlai tung lo kan ti kho samhan se lo kan ni koram he zong ai pe tlai adong nak le ya ka van lang tar te lai i kan thei ban tukin hi geopolitics he a ho ni da valei chung pi a hen a uk kan ti a sia chun ni hin ni chana chun kan thei cheu ban tuk in US ni hi valei pi he a uk hi valei pi uk kho nak ha ding chan aba pi big ni cho rally uk kho he se a step chunga van lut hau si lo valei chung thiam sang na ni chon hi valei chunga ral a tho kho tia an hu ni hun thum om cho cho chun ni hin ni chan zonga asa kho im hai lei chan zonga asa peng kho tia an hu mi hun ma pathum ase valei chung ni na ni chun valei chung hun ka kip he aba pi mi le achang kho mi ru kho mi ase samhan se lo valei chung ral asia ral pi asia zeizong vial te ral he ai thok nak ding chu hi ka phun ma hen asalai ti kha an ru peng ni pachet ase pakhat na ka chu zeida si ti sia chun uyo pa tai ase uyo pa tai chunga Russia le ni tu chu hun ma ai ton na ase chu cha chun an ni pan ni chu zei tik chan pau wa pot tai ral a tho kho ti a mu mi ase chu kho chun ni ni chan zong a chang chu ma mi kan pu mi Ukraine le Russia dau nak zong he hi uyo pa tai chunga rakhan man mi kha se samhan se lo hi an rakhan man mi he Ukraine le Russia he chu asalai ti a rakhan man mi chu asalo samhan se lo Russia le pakhat khat he thil achang lai ti a rakhan man mi se chu chunga ni ni chan zong a hen hi Russia le Ukraine he kan ban ton chu ma mi se le kan ban chim du mi chu hi hun thum zona han ral he pakhat le pakhat kalaka ral tho na kha achang du bik cham lai ti a an hu mi na cha se e apan hi na ka zaida si ti sia chun apan hi na hun ma cho Middle East ase Middle East American le Iran kalaka ase le sam han selo hi dir hun he zo long mang te ka me fin na ne an tuak ne nga an chim ni cho hi dir hun pan hi na he cho an ma lan ma cho direct en ka na kha cho chwak lem lai lo sam han selo ram dang dang na ne Iran ka va bom ti ma American va bom ti ma achung thil pakhat khat ronga hi Iran le American kalaka jan buai na pate kha atu in mai le zonga achuak peng lai dia ro ni hun ma ase apathum na ka khoi kam hun ma da ral tuk na achuak kho dia aba pi mi hun ma point an chia mi cho Asia rama ase Asia rama chum hun ma an hu mi cho zaida si ti sia chon American le China kalaka hen ase aruang chu hi zai ruang da chang kho ti sia khan chon Taiwan issue ama Korea chun sui ti bantuk ruang ama khabantuk ruang te khan akalak te hen hi kong he chu valai pia issue te kha rak umlang mang lai rak chuak than lang mang lai chu ruanga hi kam hun ma he boi bai na valai chunga achuak kho than lang mang mi hun ma ase ti ya ne phim thiam na ni pachet an chha na hun ma ase lehi ka zon te ya hen vanten kadu mi chu Russia asia chun uyo patai Iran asia chun Middle East China asia chun Asia chunga ase hi American he idong na se la zaida alo lai timi kha tuak a haw ru a haw direct in an ma ram la ram pi kha ai do chol ding kha an silo cha a hi ram na hi an do sul asia khan chun apong kam ram pha te zong ne kan tuang lai lo ti o tha lo chu cha chun ram pha te na zong ni hin hi ram pol he batak ten an do sia chun pha na kan tuang lai ti mi he ru dap ni kha se e seman se lo ni ni chana nuclear nei chiu kha se chang nuclear nei chiu si tik a pakhat le pakhat an ching chau an e hi nuclear he man sul asia chun valai pi arok lai ti kam phan ronga a ho man he batak te in an te ngam lo an te du lo kan ti lai chu samasala an ti sul chi chet asia chun valai pi he made up ai chang kho mi se chu made up ai chang kho na ding hun ma pathum na chu kachim ni Middle East le Asia le atu uyo patai chung in avan chang khong ha ding ni kha ase ti mi kha
pakhat nak dika valei chung ni phim thiam na ni an chuat ning kan ban thei ve dinga ma te chu van lang tar ta ka ban du mi ase atu chu hun ma pathum chu kan ban thei chang na chu ti sia chun hi hun ma pathum na ni hin hi hun ma pathum ma i dau kal nak e mu thiam lo nak a chuak ni he zai ruanga da si ti mi kha kan ban zau chang lai hi hun ma pathum zo na i chu mi le i dau mi chu a pakhat na ka transportation ase apan hi na ka sea power le land power i mu thiam lo nak le i chu nak ase apathum na ka balance of power ti mi ase ti sia chun transportation kong kan ban zau na lai i apakhat nak dika transportation kung to i lan chong ti mi kong kha kan ban chim lai e transportation a hen abapi mi lam pathum chun ha chu jilan konglan le chonglan ti an san ha saman sa lo balai chung ramkhat la ramkhat transportation itu na ka hen jilan he ti lam hem phan cham ase cha chu 80% fan rakse chu cha chun balai chung chole chorol tu nak ding cha a athan hem big mi chu ti lam chi ti ka balai chung ram thang chau na ni pai uk an du cham mi chu relepi ka se e ti chu akaw tuk cha a du pok in kal kho sa ko lai ti zonga kan ru kho men samhan sala chu chun balai chung he rak salo ramri rak ngai chiu ase e chu ma te in uk mi hun ma te kha chok point ante chu chok point chu balai chung an hun tampi lo hun tha tho sang te abapi ti mi balai chung chole chol tu nak ding cha abapi ti mi hun ma pa tha thong te lo chun ha cha toi nak ten pakhat pan hi te ka ban lang tar sia chun su etum hyong ti bantok panama tum hyong ti bantok singapore le indonesia kalaka asia chun malaka jilachia ti bantok khaban tuk te na kha an se khaban tuk hun ma te kha chole chol ban tu nak ding cha a timbo second vai ichia nak ding cha a se khaban tuk hun ma kha balai chung abapi tak tak ni an se e chu te chun relipi uk kho na ma ding cha hen rali chung longa khoi watlon chi so le zailo long salon khan kha ane pe tlai mi ram na sina khan ral kap sa khan wachia tiam kha haw ni dir hun ase chu dir hun chu walai chung ram thong na ni tu chiu mi kha se us zone ni chu ronga chun ram ki pa khan ral kap te na kha achia na kha ase relipi uk lowa khan chun ram khat lei ram dang lei zone ni khan ban tlei kho ase chaban tuk chen buai bai na tam pi chok khau mu thiam lo na ka chok khau khaban tuk dir te mu rem thiam nang ha ding cha khan us ni chun ma kha arak tu mi kha se chute chun us ni hen breli pi he uk chu ronga us ni valai pi uk a hrui kan ti ka hen zaida amaru pi si ti sia chun us ni hen rali pi he uk ruang han ase arwang chu kaban chimban tu khan valai chung a transportation so let so hol tu anak dinga abapi big ni lam pan big ni chu ti lam he ase rally chunga timbo in transportation transport tu kha ase chu cha chen kha ram thong pop ni kha thil kha ani chu mi ase hi transportation a hen chu ti sia chun zaida an tu chem am phor chem ti sia chun jinan le tabawa dangwei pol kha ase an chim mi chu jinan he valai chung anun kho na ka ding cha a abapi chem ni sen bantuk minung kan nun na ka kan thi sen lo si chun pakpalong asi bantuk kan thi sen kha kan body chunga khattale he thin akal bantuk in khan jinan he valai chunga lo si chun valai chung athang chau kho lo ti tuk in khan hu ni ka se jinan he valai chunga abapi chem ti mi te kha ka ban lang tar du mi se chu cha chun transportation an tu mi laka han an phur chem ni business economic cha a tha chem ti an ro mi chu jinan he ase chu cha chun us ram he zai ronga da thon big kan ti sia chun kan chim ban tu khan balai chung relipi kha u kho di cha khan se ma transportation kong ka ban chim na khan transportation la ya zaitin da ram ri la ram le relipi te po zong van uk kho kha ba pi zia ti mi kan ban thai sia chun zaida geopolitics ti mi te kha thlom pa te cho kan ban fiang ko lai ti zum na kanai chun apan hi na ka van chim ka du mi cho sea power la land power ti mi te he se zaituk anda sea power la land power he ba pi te zaitin da an chol chang nang dan ase ti mi te kha toi te in ka van lang tar ve lai he ka zona hen sea power ti mi cho
Iceland Juin bantuk deuh te kan nian se ta chun na ka ban lang tar si chen beating ti bantuk chun ram pha te sa tungi athong ngai ni Japan ram ti bantuk land power kan zo asia chun zai bantuk dan sinha ti sia chun Russia ti bantuk China ti bantuk kan se lakhi bantuk pol na ke ti an nu ngai ti se arwang chu ti an nun nak chu land power an si ti ka khan kung lan in khan ral kap tha jang phang in an pong kam ram te kha tuk an mang ne che an mang rali kam kha an fu e rali kam phong phang e ram te asami kha an ngir na kan ti lai chu khaban tuk asirwa khan land power la sea power dir hun valai chung an zau te ka hen land power asami ram na he ram khat la ram khat dau amang deuh mi se ti mi zong kha hu kho ase chu an ma ram cha a benefit selfit na dir hunin dau amang mi US te ra tuk amang lo mo ti sia chun zai kan ti lai US te po chu democracy ram se chiu na se ti du na kan khan vabom khan deuh kha akal ning dan kha se ama aram ko nak ding cha khan ni abachi mi ke salok ma te kha ra tuk ti mi zone kal dan avan fian tar deuh ta ka du chu ti sia chun US ite sea power ma se land power da ti sia chun US cho sea power asate chun US ram hi cho a geography kan zo te ka hen pun ma tha tuk thang lai asia chun Mexico chak lai asia chun Canada tong hiao kan zo asia khan chun rally pi ase kha te ka khan atu achung le kan chimni transportation sipo economic leya transportation tu nak ding zonga rally in kal nak ding cha zonga tha chalong saloin ral tuk nak ral event nak ding cha zonga tha kan chim bantuk in khan land power asani he chu vakal i ral batuk ke foite ral badau an ram batuk ti bantuk ka foite saman sa lo kan chim bantuk kan US cha chung le Canada sa chang ama he hoi kom le atang le zonga Mexico se tong hiao kan zo asia khan chun rally pi si ti ka khan khaban tuk ram kha ral batuk oka har tak ni dir mon se chu cha chun US ram he geography kan zo ti ka phun pha tha tak tak ase e chu geopolitics ning kan ban zo asia khan chun ral tuk nak ding cha a ama cha a atha e midang cha a ral ban tuk nak ding cha khan har tak tak ni apun ma he atha tak tak ni hun ma US se adior ti ni kha ka geopolitics ning khan van chim van fiantar ka van du mi se chu kho chun geopolitics ning kan van fian ding pakhat te van chap ka du mi chu valai chunga hen heartland ti mi la rimland ti mi ma chu kal dan chu bana bia Russia ke heartland ase e kam khat le ya kan ban zo than ding mi chu Russia ke aweda aya ti tu aram ka achia tuk khosik chana akik tuk sano atla tuk thal chana alin tuk ti ban tuk ase jutika zaida an tua ti sia chan khaban tuk ram na ni khan ram ko du na khan nei e an pong kam da te kha ne che na te pon ha jong khan tua la khaban tuk te ne che na an tu mi te kha ka ban chim du mi chu kha geopolitics ti mi cha se kan ko ram te pol India te pol ke kan zo si chen rimland na nien se ka rimland cho yati utu athami bun ma nien se khaban to pol kha rimland ti se khaban to pol kha an ngir du kan ti lai cho geopolitics ningin balai chung thil kal ning kan zo te ka chu kho chen hi ka zon te han ban ten ka ban du ve mi cho zai da si ti si chen kan chin ram khete palewa ram ke pun ma tha tuk ase sipoi tu anaka cholet chorel tu anaka mun ma tha tuk ase atu achung lei ka ban lang tar ban tu kan ral tuk nak asi zonga valai chung cholet chorel tu anak zonga aba pi chen mi cho ti ase rali pi uk kho kha se chu cha a chon kan ni kan chin ram cha zonga aba pi tuk mi economic lei than chau nak mit in kan chun asia chon palewa pun ma ram he kan chin ram cha hen aba pi tuk mi kan source ase ti mi te kha kan van thai phian ding zonga chu te chu ka van lang tar du chi mi ase hi geopolitics kal dan he pe par in sia chun apathum na ka balance of power ti ni kan ban zo na lai zaitin da valai chung e athong mi ram na ni balance of power in politics and planning dan asi ti sia chun valai chung ral pi pan hi lewa arak thong dik me chu British arak se kan thai ban tu kan Stalin pong arak tang mian se sama sala Germany kha ban thon vetika kana law chang Germany kha aban thong tak tak chang chu tika power balance aban tu ning dan chu
British ni kan Russia le friend kha kom ram athok na chu kom athok mi chu an ma lai kha thazang van thon deu in Germany kha athazang derter kha se chun kam khat laya kan van hu than mi chu Spain kha an rak thong tuk ve than Spain kha valai chunga avan thong tuk tika khan British ni atu than mi chu zaida si ti sia chun friend le Germany kha akom than na chute chun valai chunga power balance valai chung ram thong than an tu aning se valai chung ral pi pan hi avan di nu leya chun valai chung a thong chan mi chu US ka avan se ve than chang achang tu chu Soviet Union ase khatika khan US ni a hoda akom kan ti sia chun Japan akom e Soviet kha a power a thon na derter kha ne zon chute chun Soviet rampi chu a kuai e ram fa ta te ane chhu di ti ni kha kan hu ni ase chutika Soviet avan tlak tika zaida si ti sia chun Japan kha valai chunga a thong big mi panhi na ka khan ai van chhuwa chutika chun US ni ai tho e Japan thak kha ai tim than ma chu valai chung politic thier kal ning dan ase nihin karal thai jinga ka hoi kom nihin ka hoi kom kha thai jinga karal as khoti ni kha ma chu valai chung politic kal ning dan ka sako e Japan avan thon tika khan China kha vakom than China akom e chute chun Japan kha an thak e valai chunga a thong big chang chu China a ai ban chwa nihin ni chan tianga valai chung hoda a thong chem ti mi zo tika US he apakhat nak peng ase e China he nihin ni chan tianga apathi nak ase Japan he apathum nak ase Japan he ram pha te skona te US ni hen Russia he ati lo zai ronga ti sia chun panhi te appoint a Russia chu avalai aram in jinan te pol ta bawa dangwei te pol kha chhuak e chuni chun aram kha arum ter samhan se lo American ni China ati deuh nak chu zaida si ti sia chun aram in thil chhuak mi lo salawin ama hrim ni kan innovation thil atu mi kha tam tok nihin ni chana kan chim sia chun Alibaba ti bantok chokho chun electric car ti bantok kha bantok kha an ram hrim ma khan an ram thil chhuak long salawin an menung hrim kha phim nak le an kar e valai chung pi influence atu big mi kha an se khaban tuk khan business le ya tampi an tu mi kha chu cha chun US ni hen Russia na kan hen China he ati deuh na arwang ase in hin ni chana chun kan thai ban tuk in US he valai pi a control tu ase e power balance kan ti mi he kam khat le ya chun thil tha alo na te in ti nu ngai mi system jong khe se arwang chun ram khat kha hetin I play kha ase chu tika apani nak dio huna a ummi cha khen kam khat len kan chon asia chon a phak ngai a har nak atuar peng kha US ni achung len khata khan a play lang mang tika khan US long sa lo athom big mi ram ke China jong van chu ase lo khata khan balai chung politic am play nga ding ni ka sako e chu cha chun ka ban chim du mi chu geopolitics kal dan he zaitin da asi ti mi te kha ma te kha valai pi ral vatuk theng meng salawin zaitin da ram khat amun mi asako tung ni kha zaitin da geopolitics in ane play ti mi te kha ma te chu ka ban lang tar du mi se chu cha chun atu ka ban chim mi rin khan zaitluk da geopolitics kal dan ase ti mi te kha cha kana van fiang de ko lai ti jong kha zum na ka van nai e ka zona hen kan van ru de dinga ka van du mi chu politics ti mi kan van chim te ka hen I do thlen nak asi zonga etuk do nak asi zonga a ram pi chu sipuai kha rakse sipuai base in kan rakse peng pakhat ram khat kha than chho du ronga katakan ram khat kha I entai nak ase US ram ne China ram thang chho la se tia akham kan ti lai chu zong chu kam khat lai ya geopolitics ane planning dan kha se ma kha valai chung pi kha king chang ban tuk in khan achung in khan an zo e ram lian ram gan ta ne chun kata kan zaitin da valai chung ka control kho lai ti in an kal pi ning dan lam ase conclusion le ya atu kan chim ni vial de ka kan van zo thana sia chun valai chung chan chho nak ding cha abapi big mi chu jinan ka ase chu jinan transportation to nak ding cha abapi big mi chu rally pi uk kha ase chu rally pi uk khodi mi chu ni ni chana US ram ase chu cha US ni valai pi uk ashwei kan ti kho nak cha ase e rally uk he arak bapi tuk rally kam jong he arak bapi tuk rally man thiam jong he bapi tuk ti mi kha nen ni chana kan hu kho ma cha chu ral tuk nak long sa lo chalet chho van tu anak ding cha jong a khan azai lei pau in
geopolitics ti mi te kha zaitin da ral kan tuk a chan kan tei lai ti long sa lo in rampi than chho nak ding cha zonga zaitin da a chia mi hi valaya pathian ne sar chia mi thil sining te in a chia mi chunga zaitin da kan phan kho lai ti mi te kha ma te zong kha rak phan thiam zia rak chon kho kha ba pi ta tak mi ase chu cha pe tlai nak tha ngai du asia khan chon geopolitics ti mi phan thiam a haw kan ram he kan zo ve than sia chon sea power ma land power ada ti kan zo sia kan chan akal laka ni ase I aruang chu akal laka kan ti nak chu kan ni chu active person alone passive person dir hunin adir mi kan si ronga kan ase cha chu kan ram thim thiam nak abaw ruanga atu lei tu salon a ing lei tu dir huna adir mi kan se chu ti sia chan sea power ni mo uk deu land power ni da uk deu ti mi kha atu bantuk in geopolitics ning kan ban zo than asia chun kan ram cho land power asani Russia ti bantuk China ti bantuk kan pe tlai nak anei de mi kha se chu cha chun kan ko ram pi chu kan zo sia chun land power ni control de mi phun ma a ti mi zong kha politics aya in hitin bia chim sa so a chun China le Russia ai kom ti mi kha kan thei ko na tin kha tamai aya en vale chung thil kal ning tuak ning dan kan ban chim asia khan chun land power asani utang power tanga de mi kan se ti mi kha kan ban thei dinga kan ban chim ka ban du e kan ko ram chu kan zo asia chun ja ti utu tha chon balai tang in suilangun mansung achuak ni se chon thingkung kan lei kap kan chim asia chon pedau chuin ti te poi mansung achuak ni se chu pol vial te chu kan ma te in aisar chuak khomi ram kan salo chu pol vial te chu zaida se land power asani China te pol tu ni khan politics in ang complain na ke an ma tu ni kha benefit thil tha vial te kha an lak di chu an lak di ma te kha geopolitics ti mi I han thiam na kha abapit nak cha se kha geopolitics ning khan China te pol ni kan ram chung chok vial te kha benefit athat nak vial te kha an ma nian ei di kan ma ni kan ei kholo chu dir huna adir mi kan se chu cha chang kan ram khe kan ma te in sar se mi than chau nak van tu than nak ding cha abapi mi chu kan ram chungin me fi mi thiam tampi kan van chuak kha hawe chu me fi mi thiam hani chun kan ram chung chuak thil lila en khan kan ram kha ban sar kho kha haw mi kha ase le chu tu tanna ka van chim kho mi geopolitics ti mi kal dan te se e kan van chim mi chunga khan transportation en zaitin da ram pe tlai nak tu abapit zia economic layer than chau tar abapit zia chu kho chon sea power in se land power in se ra tuk nak le zong se economic lay business tu nak le zong se zaitluk in da abapit zia chu kho chon power balance tu nak zong se zaitin da balai chung ram tho na ni an ma le an ram than chau tar du ruanga zaitin da politics and play zia ti mi te kha hi pathum te in ka ban lang tar du mi se chu nihin ni chana geopolitics kal dan te kha se ngai tu nan di chunga kai lom thank you